أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الله العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. Surga tinggi Allah memberi serta nikmatnya bagi orang yang bersalawat kepada nabinya, memohon selamat serta berkah kepadanya, penghulu alam utusan Tuhan bagi hambanya. Aku mulai tulisan kitab dengan Bismillah, nama Allah Maha Agung untuk berkah. Apa saja yang telah ada dari anugerah yang aku peroleh pada diriku, pemberian Allah. Wa uthanni bihamdin mawaliduhu sa'iqatun haniyah mumtadi'an minasy syukril jamil bataya. Aku memuji kepada Allah tiada henti-hentinya, rasa syukur dalam hati sedalam-dalamnya atas rahmat yang Allah beri serta nikmatnya kepada kita dan semua hamba-hambanya. Wa salli wa usallim ala an-nuril mawsuf bil-taqaddum wal-awwaliyah al-muntaqil fil ghubaril karimati wal-jibah. Aku bersalawat dan bersalam kepada Nabi yang memiliki pancaran nur qadim abadi, nur berpindah-pindah dari wajah kakek Nabi turun-temurun orang terkemuka menurut rawi. Wa astamdihu Allah ta'ala ridwanan yakhussul 'itrata at-tahirata an-nabawiyyah wa ya'ummu as-sahabata wal atba'a wa man wala. Aku memohon keridhaan Allah yang maha tinggi khusus bagi keluarga Nabi yang sangat suci. Salah dan salam kepada para sahabat Nabi, para pengikut dan orang-orang yang Nabi cintai. Wa astajdihi hidayatan li suluki as-subulil wadihatil janiyah wa hifdhan min al-ghawayati fi khitatil khata'i wa khutaa. Saya mohon hidayah Allah kepada kita agar dapat menempuh jalan terang lagi nyata, juga memohon perlindungan bagi sendiri dalam langkah dan tulisan kisah ini. Wa anshur min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah naziman min an-nasab asy-syarif 'iqadan tahalla al-masami'u bi'ula. Saya sebarkan kisah maulid ke masyarakat agar tahu dan mengerti yang akurat. Kisah maulid yang ada dalam tulisan ini semua berasal daripada keturunan Nabi. Wa asta'inu bihamdillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan kata yang manis bagai untaian, enak didengar, senang di hati, lagi berkesan. Kepada Allah aku memohon pertolongannya, karena daya dan kekuatan hanya padanya. Tidak ada daya upaya dari kita kecuali pertolongan Allah semata-mata, karena Allah Maha
hajat kepadanya. Allahumma qadarahul karim bi'arfi syarih min salati wa taslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية. Nabi Muhammad bin Abdullah, anak Syaibah Abdul Muttalib nama, anak Hashim bin Abdul Manaf, anak Qusay nenek yang kelima. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف. عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا. Nama Qusay dalam riwayat selalu berangkat berkelana sehingga Allah mengembalikan ke tanah haram Makkah mulia. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتفاصيله في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. Anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin Quraisy dilaqab. Kesitulah bangsa Quraisy dinisbatkan, orang kaya, orang mewah itu zaman. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه. Anak Malik, anak Nadhr bin Kinanah, anak Huzaimah bin Mudarikah, anak Ilyas. Beliau orang yang pertama beri hadiah menyembelih unta untuk orang yang di Makkah. Pernah didengar dalam sulbinya satu suara, Nabi berzikir menyebut Tuhan Allah Ta'ala. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه، وعدناه بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية. Pernah didengar dalam sulbinya satu suara, Nabi berzikir menyebut Tuhan Allah Ta'ala. Anak Mudhar, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan, sampai itulah yang mu'tamad. Nasab Nabi dari Adnan ke Ibrahim, enggan Nabi dan melarang dengan yakin. Itu saja nasab Nabi yang sepakat, yang lainnya diragukan keakurat. إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة
mutiara. Mengapa tidak beliaulah makhluk yang mulia, mulai Adam sampai nanti akhir dunia. Nasab Nabi itu terhitung nasab mulia, bagaikan di langit nampak gugusan bintang kejora. Ibarat kalung mutiara hiasan megah, engkaulah yatim tak berdosa kepada Allah. Nasab Nabi telah disuci oleh Allah, tak pernah berzina dalam masa jahiliyah. Demikianlah keterangan menurut rawi Zainal Iraqi di dalam kitab Maulidul Hadi. Allah jaga dan pelihara bapak-bapaknya untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Mereka tinggal segala nahi dan kemungkaran, mulai Adam sampai dengan ibu bapaknya. Nur Nabi Muhammad selalu berpindah dan memancar, dari pelipis ke pelipis terus bersinar, hingga nampak jelas kecemerlangannya pada kening Abdul Muttalib dan bapaknya. Attilillahumma qadarahul karim bi'arfi syadid min salati wa taslimi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. وأكرم به من سبب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مولده الهدي ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه. الله تركوا السفاح فلم يصبهم عرض من آدم وإلى أبيه وأمه. سرى نور النبوة في أسارر غرره البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطير اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صنفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأكوانه الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا، وكسيت الأرض بعد طول جربها من النبات حللا سدسية، وأينعت
Karena berita lahir baginda ke alam dunia, segenap bangsa jin diberikan rasa senang karena menanti hari lahir sang junjungan. Ahli nujum tukang sihir lain lagi, kerusakan kerugian gentar hati. Begitu juga kaum Nasrani dan Yahudi, rasa takut dan khawatir berkali-kali. Orang cerdik lagi pandai telah mengerti akan lahir akhir zaman Muhammad Nabi. Dalam kitab terdahulu telah ada menceritakan sifat-sifatnya yang mulia. Ketika Aminah sedang tidur, ia bermimpi, "Hai Aminah, yang kau kandung seorang Nabi yang memimpin semua alam semesta ini, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Ilahi. Bila engkau telah selesai melahirkan, berilah dia nama Muhammad yang dipuji kesudahan." Inilah saja sejarah singkat kelahiran Nabi dengan bantuan dan ma'unah dari Ilahi. من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشقوا. 2 bulan Nabi di dalam kandung, meninggal langsung ayah tercinta. Di Madinah Abdullah wafat sakit berat sebulan lamanya. 9 bulan dalam kandungan, sampainya zaman lahir Maulana. Datang Asiyah dengan Maryam, waktu malam lahir Sayyidina, menemani Bunda Aminah. Anugerah Allah Maha Kuasa. Malam Isnin sebelum fajar, 12 hari Rabiul Awal. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتملأ سلام. Waktu itu satu riwayat, pendapat yang kuat dari ulama, lahir Nabi mesti diingat, kepala diangkat ke langit tinggi. 2 tangan Nabi meletak dengan berpijak di atas bumi, sebagai isyarat telah terlihat tinggi martabat qadarnya Nabi. Sallallahu ala Muhammad, antal kawkabud duriyyu, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Antal ayyamu wal laylu, sallallahu ala Muhammad, antal kawkabud duriyyu, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Antal ayyamu wal laylu, sallallahu ala Muhammad, antal kawkabud